ꯁꯤ ꯄꯣꯅꯤꯇꯣꯛꯀꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯎꯅꯖꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯗꯦꯜꯐꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ 23rd ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯗ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯑꯀꯥꯁ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯑꯀꯥꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯀꯥꯁꯀ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯥꯁ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯐ ꯑꯣꯏꯕ introduction ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ First of all, I'm having Akash Sagolsen, I father name Jasi Kumar Sagolsen, mother name Punyavati Sagolsen. I Manipur ki Sagomban Kumnakai I hometown currently I Bangalore ki electronic city Okay. Akash, carry on. Sasabiyo. I 2012 na Bangalore la kami. Alagi sipo ganun studies ganun continue to receive Bangalore ganun. At exam na pass yang mawala ay 23rd position lagi. Okay. Yam nungaisay ngasi online gi kutang daling sinbiribasi Akash kak natana Akash ki imong manungsu yaubiri Akash ki family punamak heartiest congratulations Akash ihan hanba exam se pass tawi haibasi kanana pau pibiri aduga matamduda kari fauki haibadu madugi feelings tumtang thambiyo ahamba ay adum online adum result adum ay khangi ahamba dei akoi imong mana ayam nai harawi aduga okay Manipurda leramagadi Manipurgi miyamga aduga akogi Sagolban Tingom Lekai miyam khudimagna haraubose phongdok minaramgadabani adu mapalamda legibanina haraubose mapalamgi miyoisingduga phongdok minakibara natragana supnagi akogi imung Akaski imung manung katang haraubudu phongdokibara kamain tawi Okay. Okay, yam nungaijay. Akash ngasi fawbagi journey sida lakpada thagasi horpa matamda Akash ki damakta khud paidana singkhat pikhiba haiba tare Akash ki support tobikhiba mioising sungsoi soidana Akash na mai pakpa matamda ningsing lamgani kana ming panbiningi kana da thagat bhai phongdok piningi firstly I going reading every mommy papa family every boy thing teaching the respected teachers guide life का part of teachers Oi. Okay, yam nungaijay. Ado Akash hauzik Manipurda Akash school afaba mayam khak lei Manipurda tamdabida Bangalore da chalaga Akash na mai tamluribasi kari maram gino aduga Manipurda tamdabagi maram se kai gino aduga haiba Bangalore da lairiba education system duga Manipurda lairiba education system siga ani sigi khenaba se nang na kamaini yengbe kari u fangi
Okay, Pong welcome. Ya, kaisu kai de Pong welcome. Oi. Kusi mana tahu ya iskun se aku ini yang mana lingkungan iskun lagi dalam segi orang kaya government iskun lagi di kita bahwa ngasih bahwa magi sertifikat ayo untuk total loan maglai magi kelas sudah kusi program mana topal itu kelas lagi orang hacker mana hacker bahwa sahih lagi kusi program loan mak topal dah kelas lagi orang so Atu mana masa istiqlal hukum dan Aisyah ini aja ke Aisyah tuition jalan mengang gitu, five tuition fee. Aisyah itu cuma tiga. Aiki salary ada ni maduna ai ma tuition jalan mengang gitu. Atu ma tuition jauh juga. Mobile nama lagi yo apa. Atu komputer nama ada ipang ya. Ma kelas 7 ka komputer. Itu saya kelas 10 sih, ma tuition sudah sakit dah. Tuition sukses sakit bagi life tu nasi bawa tuition tak payah. Okay. Okay. Yang nunggu aja Pong. Yang nunggu aja Pong mahal. Akaski masuk online kutang election kena lebih. Ima kari fobi sana mai palak persida wajah dulu memang tu semua kau bilang begini kali. Awan nungai kadang saya tahu biujan apa yang saya pergi. Yam nungai bagi mana kap ni ngau pawe. Wana miram sida leraga wana hona raga isa se kitang mayam lagi mikro thong la panga madina magi hona base adu kemati hona wa ba kaya masuni li ba wari je doi ba khamba nai di warak pa nungai ba wari sang adu bu bana swaina mami mana hai mami ai sma ira me asnang khang de da mi ju lang ma pan me ya thai pa sa taw la di loi re ka na sung ai na du no da nungai ta ba kan kalan de tuition taw I taw de na adu huji adu maina mana result out taw na patam sida mami ai 95 la kani khali ha adu baba da di hai bu do hai ro no by chance ni point kitang khena ra ga la di adu to ai mo ni le tu ma dum share tong se ba adu ga mana hai ba ma chi ira mi ma ga ma di la le halaga ma mu calculate taw correction taw da na next na 97 thang ni 98 thang ni ka sima dum hai ado chap cha na man hai ba ma zo adum chap cha na lai khang de solan san bi ba hai ba do ne Mali suba ko web lab pada mali tulusku hauze school ihan halboy na school se school ka ba ye clear ta hai sumai ta guna second wave amus no third wave matam da class se fazna physical class ta thagi de ado hai ba matam si da hai ba ai au karam na nangna school chatta ba physical class ta do matam si da nangna self study se kamai matam kai fo ba to ki no no mi kya ni pa ki Agoi swai during 9th standard adoi dare corona la kita online lag pa juna han first time ne kita problem ni face tawe do adagi ai dum yam na di 9 ko maji yam na di kai no taw de yang focus pudi taw direct duna kita 10 da budi kita mudi wai 9 no phasana 9 di kita 10 biso yawani na dum basics ko malu kita kai no taw da preparation da budi kita wai do corona adagi अकोई physical class तौ दे online दा तौ बनी ना अदो मैं है Okay, Akas ki ambition hai bata rahe Akas ki journey se kadong da chat ke hai ki wakal lagi sir I would like to go with science stream sir science stream na chahinge my ambition is to give JEE exam tiraga IIT NIT da admission lauraga software engineering home change kai Okay, position lau ki ba yang bai bata rahe UPSC ki exam tharaga administration le yaw ba duga medical ki line chang ki hai ba mayam ai nang si option ji lau be mer kai sir kai da ki world ji technology internet ki gai ne da koi technology internet gai da yam na koi benefits advantage yam le oi adu da koi
नेशन की हेल्प होय ता जो कोई गवर्नमेंट की रोम हेल्प ओइरकना जो दुम टेक्नोलॉजी दगे कोई यूटिलाइज होरगा दुम तवे अदुना आई सॉफ्टवेयर रोम दा चंग मयगा ओके नुवाइजे आकाश कईगुम्बा मणिपुर दा तंबीरम बतारगदी मणिपुर की सरकार की स्कूल तमंगदरा प्राइवेट स्कूल तमंगदरा अदो हजिक मणिपुर की सरकार की स्कूल सिंजे फगतनबदी am kanna honari haitare ado kamai tawragadi fagatkani na khali adum hana deidi aina tinga dedi government school jam di kai kitang improvement di de hujik na tamna de improvement ore ado adum government na adum improvement hoina ba steps su adum yamna lokhali ado government school private school de kasu different bi leite main hoina education da aduga communication teachers ki relation khalai ba yamna doubt ko hangba free wala ba aduga students ka pressure am pibi da zo okay okay noise agas ado covid matam se mahiroi ayam smartphone sizin bagi kaino se sang se am wang khale ado apabada sizin ba satra mayang ti awi adu aran da sizin ba mahiroi su duki mati leram gani kali waham pungdu piningi uji mahiroi sing na smartphone pai bu tang corona time dum mayam di khang de do ai di dum online class tau bada dum time pass ne de dum youtube da dum sai gum dum sai dum ai adum da do doubt lai ta dum youtube da dum utilize to raga dum advantage from the ado mobile jine dum sidina bade adum thong il to apawala sidina da pa dum faragana fa fatra fatra agas larik tamba matam da larik katana su yate sang yam ti do ko matam tai sang sajen to wong ko matam tai kari kari sajen ni to bi morning time yoga dan kha to de ga ma pai health gumba ta ba thak ba food items de khoi mami na yam na dum kano yeng bi okay am ngai akas akas ki pabung amadi akas ki mama su ding sing le dire aroi mo ha mo tang jaga bung hujik se isa na mai pala ko matam da awa ko di mo ko biram gani hai tare ado mapa mama mo ina angang si sema ko matam da kari kari parents sing ki dai ta lei hai na lobi masih matang sida aigi oiba sa phongko chau ai da ga di example aigi chan pa da ina su ye akoi moi de kara toina wari sala man dar ka o aigi past da hogi ba akoi da mai try ta ga yo mo para lai to kitang walo ba ge ga su bai bai to nya tu na nang ya aseng ba property nang ya aseng ba ke no ai ta ga nang education sin nang ya aseng ba property papana nang gi da muta property mayam ma tham su bank balance mayam ma tham su nang luang ma luai gi ba nai ba yai adu ga nang knowledge tumadi ram chana lobo su ya roi ai na lobo su ya roi mami na lobo su ya roi nang gi friend circle chana lobo su ya roi aduna main priority nang kari ka bungi nang education se nang kuai tang hakchan loga adu mi potu nang gi future life ta ana bala ka ni ai na ine cha la advice tau de okay hoi pongem noi jare chillo matam bibi bagi tamakta poni ti bigi mai ke de gisu hainingai leitena agar to pungduk cari tungi punsida ene ene mai pakwa oiduna wakata wa punsida miyam ki tabak to bongam badungwa misak amakak oi biu haiba wafam se thamjaraga bung asigi damakta de koi tang sida tension jabagi tanja adu laujage ai chu angam ba wana jage cha da matung ta la wa sidagi hena mak wang la lak ko ga mayam gi manipur gi mai ang ko ko ngaman ba try to ge ai angam ba level do wana jan gi cha se hai thaga sari asigi poni toki episode si bu yang biri ba kudi ma ku poni tibi ma ke dagi thagat ponduk cari